Lokunye bazalwane sikhumbule ukuthi ukugcoka kwethu nekutiphatha kwethu nako siwahlulelwa ngako. Kuyabhalwa le ngilozi le uNkulunkulu lakayithumele emhlabeni ukuthi itohamba nathi eceleni kwethu isibuke la sikhona khona ukuthi siphila njani. Iyaripota yiyo leletha iripoti kuNkulunkulu every day. Sikhumbule bazalwane ukuthi indlela lesigqoka ngayo ngiyo futhi leshumayelako kulabantu laba baseveni ukuthi uma sithi sisindisiwe fanele siphile ngayiphi indlela. Bazalwane, ngiyabonga uJesu Kristu abe muhle kuleli langa lanamhla kini nonke nemindeni yenu.